Itum join press meet along the rapid Pongja SPKSA and Lipton and say Pongja Kai Pitu. Lalu kalau kita sini on 15 August ke an ganbanga tengpen kene Independence Day kalau sok observe ani ngarong bohong pen yang kang arada tu observe Japan ralatum alam sidu ba an ganwa tentang klaim bomlo kami itu LCC TSA KNC SCC Yutronin pen make itu an ganwa kusami observe du sitamir arong bohong jat domok pulau kami tu bukupon isi kadu kabel aswate ngsi celebrate unti ate ditu ga aswan bad itu bang ipu mata dulu Indian independence is not complete without implementation of 244 article to sit to kudam lo so 244 article 1969 22nd amendment papadukon lo Karbiang lo pensil fan Otomatis state di Pinanggia Bahadu. Sekarang non independence day abang kenon itu nak gosar di bangke 80 years 80 angdeng nangkili lo. Anikan bangke 979 dulu 70 80 ang ke step kedam lo. Telanang kang lara gir gedi kutu samir Karbiang lo Arab Peninsula Rati konsiso dateng pembina dateng kami Tuhan arona doa teng kami itum ke long ya right kami Tuhan ang pipi lasi itum dak Karbiang lo silarat bangke non kami sadin mandi independence citizen person itu Tuhan nang hok konpi baca hok tek tam ne tidak dason sidu ate mai Tuhan ke pala British rule ason 47 aprang British colonial ason rule ason dasaksi don putami itu bangke ekelang rem ba itu Tuhan biar ponti jola sol sido non putami lasi nilitula independence day kami isi observe doji si kami itu miningarong bohong katuri asote mesi observe sepen long kapre to district along kapre kono consensus along kami itu observe doji celebrate doji uthoy besami lasi independence day bangke laso alam thebe si itu alam thepi besi itu bangke hok konsi la bangsar ni itu observe kon talon kon ko অর্থাৎ 79 তথা